Allin p'unchay wawqay imaynalla kasaykichik kunandia noqanchik kusqa tinkunakunchik Diospaj qillqasqanta kicharinapaj. Maytaq kunandia devoción matutina cuentawanchik imaynataqa apóstol Pablo repararqa hermanos Corintio llaqtapi. Paykunaqa rimanakusarqanku noqa astawan kuraq kani nispa. Ujnintaj nerqa mana noqa astawan hallp'asniyuq yachani Diospaj qillqasqanmanta noqa kuraq kani qankunamanta nispa. Pero apóstol Pablotaj nerqa kayta chayta ñawirinapaj munasqa kuyamasi invitayki kicharinaykita Diospaj qillqasqanpi kay libro ñawpa Corintio cartata maychus nin chunka kinsayuq iskay chikllashqan nin ajinata. Sichus Diospa simin nisqanta sut'ichayman yachaymantaq tukuy pagasqa yachaskunata tukuy paykuna imastawan chayqa sitaqchus sinchita creeyta atiyman urqusta kuyuchiyta kayman hanqayman manataq munakuyniyuq kayman chayqa mana imachu kayman. Ahina munasqa kuyamasi apóstol Pablo nisarqa tukuy creyente kunata mana nimamanta sirvinchu hallp'ayuq aska yachayniyuq kaykinachikta. Siqankunapi mana munakuy chayqa mana nimamanta sirvisonqachischu. Munakuyniyuq runaqa payqa pacienciayuq mana envidiayuqchu nitaq yuyakunchu manchayqa pay kusikun. Chay munayniyuq runaqa mana nimata mana allinta ruwanchu runa masinta manchayri payqa sumaqninta munan allinninta munan kasqanta. Ahinata munasqa kuyamasi noqanchispis ruwana tiyan runa masinchikta qanta puquy imaynata noqa ñawpaqman apasani familiayta tal vez wawqi masiyta imaynata noqa yanapasani nispa. Si noqanchik churasun Diosninchikta sonqonchik ukhuman chayqa entonces wawqinchikta munana tiyan imaynata noqanchikta munakunchik. Chay yachay kachun kunandiyapaq kayakama.